Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Filipos Kapitulo 4, versikulo 13. Kabailak asarangten ti anya manabanag, babaan iti pannakabalin nga ited kanyak ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo, Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, nagpudot ti panahon. Saan ka kuman amapan iti bangkag mo? Nasken amapan nag-agsibok iti mulak anateng Maulaw kan tumanen gapo iti pudot. Nagan nadak. Maala, si kang arod ti makam mo. Si kapay laeng tagbati dito'y balay. Taamok ang umato manen ti presyon ti daram no mainitan ka. Sige, taumay kanto lang arudan balunan. Sumurot kami matay di bangkag ni Tatang. Tapno agpipiknik tayo pa yan. Ay, da kayo man, anak ko. Kaya't dagiti anak ko amapan ije bangkag, nanang. Nang runa tawan klase na inton bigat. Ala, umay kayo nga rod. Nalinis ijay waig amabalinda pagdigusan. Kan ibagamutan kin ni Manong Mau, ta sumurot damit asa nga pamilya. Adda trabaho na, nanang. Ang padasak nga ibaga. Kitaan nyo, nanang. Mayat tilalanguyan ni Tatang kandagiti apu ko na ijaway. Nalamiis nga mintida no manak ko. Talaga apres ko. Ala, kartingan tati agidasar iti makan, nanang. Tamapantamot aglangoy. Ay na, talaga akaay ayon ni Tatang yung dagiti apo ko na. Uwan nga rod, nanang. Anyaman na kidawan dagiti apo ko na, ited naman. Kunak nga road, adi na unay ispoil doon dagiti apo ko na. Kumusta nga iti piknik yu jay bangkag ni Tatang? Naragsak Ay, sayang. Imayak mat ko ma. Hangam, at damot nga min trabaho. Inton sumaruno nga aldaw laengan nga umay ka. Kaanon tumanan aya? Si manong, no kaano anawaya ka. Ang imbag man, tasaan asimro ti sakit ni Tatang. Awan mo timbagbagana, tanakaragragsak mat. Nasaya at ano kasta. Sa bali ni Tatang, no addaan anayin na. Anya ay ati marikrik na amlakay. Imbagak meten kan ka maulawak. Saan ka kadya makaaw-awat, Anita? Saan ka nga rod nga agungot? Agdamdamag aklaang mo. Mabit laang tayo nakalaang di agas mo. Darasem tamaulawak at talaga. Mabit laang atanay, jak nga rod malagip no sa dino tinangi kabilak. Hawan pa'y sir-serbim nga asawa. Di ka kumamot agsao iti kasta alakay. Apay ayan na kaungungot ka. Kat as-asikasuan kamot anay bag. Kayo man pa'y bantayan ni Tatang yu anak ko, tainak makitangdan. Ni, apay ni Tatang? Mading arud tirik nana, maululaw ka no. Sige nanang, mapanak inton madamdama. Isurot ko dagiti apo ko na. Un man anak ko, tapno adda kadwana. Nanang, apay ngamin amakitangdan kapay laeng. Ay na, saan ako maamapan. Ngam nakapagwuna mga minang hindi ko mari aprisay. Kat namnamaan na kanak ko. Pilita! Pilita! Apay Tatang? Ay, Ano ti masapulyo? amoyo lang aroden niyag saksakitak. Insurot yo pala dagiti ubing dito'y balay. Ay na nagtagarida. Apo ko yu dagita, Tatang. Awan nga ti mga awir kadakwada ijay balay. Iso nga insurot ko idan Ang nagtagarida.
Ay agawid kayaw. No kasta nga umaydak la istorbon ditaw. Agsakit la ti uhulok. Tatang, umayda ka kadwaan. Tana ibaga ni nanang ama ditirik nayo. Ay, saan ko akasapulan ti kadwa? Ay, Saan ka kadina? Nga, tatang. Ad-adda nga agsakit ka no kasta. Sige, agin na nakailatan, tain nakpasardangan dagiti ubing. ay. Kumusta ni Tatang? Nakaungungat-matan. Uray dagiti apo ko ng agay-ayam laang. Kagura na matan. Ay, adda ngamin an-anayin na. Imbag tamaanusan ni nanang. Anusan tayo abantayan no kasta nga agsakit. Ay, syak. Jak maanusan tikas dyan nga ugali na. Nakaungungat nga minukwa. Uray pe agsaksakit. Kas dyan ti ugali na. Apay, di na ka di mapanunot. Amasakitan materik na dagiti mang tartaripato kan kuana. No kasta ti aramiden na. Maray, mabalin ka di nga aghapday ak ita. Agsakit ngamin nila kay ko. Ay uwan amare, ag half day ka laang. Anya ayati sakit na. Jay sigod apanagululaw na Ay sos, ipadoktor mo mare. Uwan maray. Ay kasta talaga no adda edad nan. Adon ti marikrik nana asa gubaned. Labaran ka lakay. Ay, kayat! Apay labaran nak, ha? Kaaryak na ko nakadwa, tadasakit kaw, kasta kaday. Na, saan nakasta lakay? Uray baybayan na kung dito silaid. Maturog kayo sa bala silaid, do kayat mau. Di ka kumaag sa uit ikasta. Kaya't kula ang analinis ka amaturo. Diyan ka sa pulan titulong mo, ha? Alata sukatan ka nga. Ay! Kabay nagtag sukat yung may mesa! Ay, panawanak! Saan kami ang nagbayag anang kadwa ka ni tatang ije balay? Tanakaungungot-mot ngamin, nanang. Ay na anak ko, talaga akastano at darikrik na. Pampanunutak ngamin, nga amangan no ad-adda ama stress no agtalinaod kami ije balay yo. Siyak tupay, kanayon nak nga ungtan. Awan ti makaanos kan kuana, no kasta na laeng. An-anusak tawan mo't sabali ang mga sikaso kan kwa na. Kat, anya nga ti plano yung aramidan. Kasla saan mo't asumaysaya at tirik na ni tatang. No saan pa'y la asumayaat, ipantayon ije ospital anak ko. Ibagak nga rod ka ni Manong, ta isagana na jay lugan na apangiluganan tayo ka ni tatang. Wan man anak ko. Nagkulagay pantaki di ospital. Ay, naglalayngan yun nga ay. Masapol nga ipadoktor da ka lakay. Tapno umimbag ka. Diyan kaya tagtali na iti di ospital. Tadadang ang sakit at ijayan. Nasa isaya at matlaeng no ipanda ka ije ospital. Tapno maasikaso da ka dagiti do doktor ijay. Saan yung ipapilit? Nay, sa timasurot nito. Ay, saan amabalin asikati masurot? Nasa isaya at no ipanda ka ije ospital. Tani, di kan tupay mangmanganan. Kan saan kan amakabangon. Saan pilitan ko nagmanahin? Anay ko, nagtangkat yung ulo yaw. Lakay. Apaya, pilitan da nga hospital. Anay ko, no saan ko kaya awan maramitan yaw. Nanang, mabit lang Mapan ko kasaritan ni Manong di Tarwar. Sige man anak ko. Bareng iso ti denggan ni tatang. Naisagana ka unti pangiluganan kan ni Tatang. Ay, Manong, di na kaya ti agpa-ospital. Agung unget nga uray masakit. Kunak man no kinasarita ni Nanang. Si kaman ti mapan makisarita kan kuana. Bareng denggan na ka, Manong. Sige,
Inak ka sarita. Saan nag-apilitan niyang pa-ospital ko nagbalin ay... Nakasaganan jay lugan, tatang. Ano ko ba ita? Tagnarot kaya tagpa-ospital. Anay ko na. Para matlaang kan ka daytoy, tatang. Numaimbagan ka, maituloy mo ti panagmulam. Anya ti kayat mo, nakaida ka laang ditoy. Ay, may baganag to na taa. At dapat tumaringagas ko. Tatang, saan kumaanatang kanday taulong? Tano kasta, siyakmat ti makaungat. Nasken ang may ospital ka, tatang. Mayat ka man, wano saan. Manong, nakamisuot ni tatang. Bayam nga agmisuot. Amin adamagan da kan kwa na, ni nanang ti sumungsungbat. Talaga ang makaungatak, nukas talaang ni tatang. Kunaket, asikat ti kabuteng na, Manong. Nuni ngamin nanang, di na dengdenggen dagiti ibagbagana. Agsinukatan amang bantay kan kwa na. Ay katuan rumbeng laeng amas adu ti oras mo amang bantay kan kwa na. Tas sikat ti kabuteng na, Manong. Imbagag langarodan kan ka at di ipa-ospital. Kita man, limtagan da ito'y iimbag ang natudukan ni Dextrose. Kasano, katkuti kamot ako ti. Tabasol ko pa ita. Kasano nga umimbag ka? Nuuray dito ospital kat nakaunguot ka. Ang tarik-rik na dayta ti saan mo ang maawatan. Uray at darik-rik na Saan da kamot abaybayan? As-asikasun da kamot. Ngam si kamot tinakaunguot. Sakpaitan tinakabasol ang naiguan. Amo may nga darik-rik na Ngam adamot rik nami. Mabanog kami mo. Narigat ka di nga awatan day talakay. Taday tala agong ungod tar aramidam. Nanang, siyak matimang bantay itakan ni tatang. Wan man anak ko, tani, nabanugak. Kan kasta unay apuyat ko. Agi na na kayo matan ananang. Tasyak matan ti makaamo ka ni tatang. Ipakpakauna akon amumatan ti ugali ni tatang yaw. Nakaungungod. Isu nga atid dugem ti pasensyam anak ko. Nakaturogan ni tatang. Ay, padasak man ti maturog. Ay, narigat at talaga ti agbantay diti ospital. Maturog ak man. Ha! Awan matan ni tatang diti pagid-iddaan na akatre. Ay, napananatan. Ay, nakaturugak lang ang binmangon matan. Ay, awan pa'y sir-serbe magbambantay. Turugan nagmad. Pasensya kayong tatang. Nabanugak ngamin. Iso ang awatan ka, tamabisinak. Saan ka makaring? Pasensya kayon. Kunakmet, tatang. Sige, taisaganak ti kanan nyo, tamangan kayon. Awanin ti ganas ko. Tatang, nintumanong ti sumaruno, amang bantay kada kayo diti ospital. Saan kayo amadanaga, nanang? Siya kung timang bantay ka ni tatang. Sige man nga rodan ako, tanay. Medyo nakapsutak. Sikan ti makaamukin ni tatang yaw. Wen, nanang. Di mo baybayan Di kanan na masapul ang maasikaso anay bag. Nanang, kabisado ko undagiti kasapulan ni tatang. Kanjay kinaungat na paspasin siya Tanog saksakit ni tatang yo.
Talagaan na unget. Amok day ta, nanang. Narwama kon ken ni tatang. Kolak man. Doon ni nanang yun, ti umay bang bantay kanyak dito hospital. Siyak pay laeng, tatang. Si Madot Samet ni nanang yaw. Ang mga sasikaso kanyak. Tila manen pampanunutem, tatang. Kasano amaimbagan ka, no puro negatibo ti adda di ta panunot mo. Kasta ti marikrik na. Ay na. No agsaksakit ka, tatang. Liklikam ti agpanunot iti madi. Ammom ti stress. Ad-adda apakapsutan na ti resistensyam. Amuyo, tatang. Kabutang da ka nga umay bantayan, tanaungat ka. Nagkura. Amin daa nga imay nang bantay ka. Ay, di naglagamin maawatan ket. Maawatan da ka, tatang. Isu nga rod nga as-asikaswanda ka. Ang panunutam at kumaa, atao kami laeng. Mabannog kami mat. Tatang, kasken ni Hesu Kristo, naawatan na dagiti adalan na. Gaputa pinili na, nga agbalin aman na kaawat. Ay na, una yan. Nagsakit to'y tumang ko anak ko. Iso mabalin ka day. Si kantimang balon kini tatang mao. Ay katuan nanang. Ado ka no katikid-kid dawon na akayat na akanan. Kaya't na asawan, makapanganan ni tatang. Nagsublin tiganas na amangan. Sapay ko mga road anak ko. Tani, nagrigat ti agaywan iti pasyente anaungot. Ay, wen nga rod. No apay nga min akas dyan ni tatang. Jak man amo no apay. Nasingpot mo it no awan an na yun na. Angam no kas di nga agsakitan. Ay na, kaslasaan na kan akap-kapin ano. Wen nga rod iso nga an-ano santayo laengan, nanang. Ay, wen gayam. Ayan nga'y dagiti alaak abalon ni tatang. Umay kayaw. Tabangan tayaw. Da kayo laengan ka ni Manong Timangan, tatang. Umay kakit din. Ay na, may imbagahan akon. Kat iti mabait, agawid akon. Makapagbangkagak tumanain. Nasaya at no kasta, tatang. Angam, agpaimbag kayo pa'y analaing Ay, hun, anak ko. Okay, di nanang yung ay. Agsakit ti tumang na, tatang. Iso asya kung tinamalon kada kayo. Ay, kaasimat ni nanang yo. Ado, tirigrigat na no kastang agsakitak. Kat itatag sakit bait, ay isya kun ati mga sikaso kunkwana. Iso nga agpaimbag kayo, tatang. Manong, saan mo tan anaungat ni tatang? Agbalbaliw mo tan Ay kat, nasayaat mo't Binagbagak namin. Ay, imbag man, tadi nangeg na ka, Manong. Ay, una yan. Anya day tuyin asakit ko. Nagrigatak matan na makapag na. Gagangay ti bumakit Ay, jak kaya tinakaidalatan di tawi. Ay, pumangon kamot ngamin tagpag na kamay. Sino ngay nga ron ti kadwak nga agpag na. Ay, katsya kun bakit? Di naglaung-ungtahan, tadyak kaya ti maung-ungtahan. Di mo kaya ti maungtan. Ngam idag saksakit ka. Puro nga ti mangagmikan ka. Sapila ko maata, di mo mat-aramidin kanyak ti kasta. Kaya't kung arod ti ako nga ang pampanunutak. Anya nga iti maitulong kanyak ti panagungot ko.
Ha? Ad-adala ang agsakit ti sakak. Isumot day tati pinanunod ko. Isuan nagbalbaliw akon, bakit? Ala, asikasuan nak nga raw lakay. Yalaan nak itidan nga inumaw. Tainton madamdama. Kadwaan nak man nga raw pag na di ta arubayan. Tapno maka-exercise ta adwa. Bakit? Sorry ta nauyo nga kada kayo idi. Ay, sorry talaga, bakit? Wan lakay. Sarang tenta dagiti parikot asumangpay. Babaan itipan nakabalin nga ited ti Diyos kadata. Ipaay tayo ti panakaawat iti tunggal maysa tadayta ti pagayatan ti Apo. Agkikinaawatan kan agtitinulong. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.